Shubor nakaslem jong unong san Hima. Khatsan snem menchua u MLA jong Nartiang. Ubadairu usimbut Menteri Rangba Kajala. Om jiu ikot ba unit sam work order syakipat ba. Henry menta lajan Manla ke Taiew. Namar ba utieng ya Prah. Ya kini laong uba Ardent mela besai mot habakran hagajing yalang pensyai Paidbah yakimat jing yaki ka Voice of the People Party kebalalong hayau musiang jawai ha ka santrik ujemang. Kipat ba ka Nartiang kiyathu ha uba Ardent bakani ka deitang ka scheme san snem. Henry kipat ba ka Nartiang ki keli shanu ja ka khat san snem ka MLA scheme na do usnem hajar Prah. Deputy Chief Minister MLA jangan Nartiang ngimju kami ikut banlik I work order menta jan Manla Taiew batinga yu Prah atau kata kami ke start penghikai yu Paidbah Paidbah Nartiang menta ngayos ngawang wat khuslai ham khuslai na Ardent ini to tagi scheme sansnem Niu komitmen Tieng EU kakat sansnem balalai. Kabamat ini ide tangjong sansnem nyinhapan klik chano Taiwan ja kakat sansnem family scheme. Nadu arajar Prah. Tahu di Paidbah ubangi ngila hikai itu kipat pa. Bau tip bila kejang kahap. Bau tip lu yang ke kamram jong MLA batu MDC. Atau katakan bagi jingai ke crowd. Dia namar kata kadau ku kipat ba. Ngitip ba kini jiwai ki parti kim ko baga BPP kan pelang meeting hayau musiang. Kim ko baga BPP kan pelang meeting hamar peran hayau nong ston namar ladakat BPP ka pelang meeting upat ba unyo jikai unyo jing start untip lut ya ki skim baro. Untip lut ya ka kamram jongi baro. Nalatip Paidbah ti lae ni ki badan jimot ban khai ni ki badan jimot ban penye ekam business lejong ni sekri Paidbah nang ini penbiang ban tak tendar na dai namal ta ko ki Paidbah kim ko ki persyang banong bagani ke BPP ti kanang stang ban ken tho brio ngim ju ken tho you know ngim ju ken tho ya no henrai ni pensyai ni ko abu Paidbah unum lihat hakita kijing persyang banyalam bakala the Voice of the People Party kam jukem to abril henry kahikai ka pensyai ngem jus